Yes, mukomeze mugubwe neza abakunzi ba Rubavu Buy & Sell. Twizera ko muri amahoro. Uyu munsi turi Rubavu, hano haraguru ya kaminuza ya UTB, munsi y'ibitaro bya Ndengera. Turi ku kibanza cyiza cyane, iki kibanza kirimo amabuye, turi kukigurisha. Ni ikibanza gifite metero kare 555. Ikibanza kinini cyiza cyane gifite zoning ya R2. Ni ahantu heza cyane kandi iki kibanza ni kinini, gishobora no kuvamo ibibanza bibiri. Urumva ko ubuso ari bunini, metero kare 555. Zoning nziza cyane ya R2. Iki kibanza wakigurira kuri miliyoni 32 zonyine. Niba ushaka ikibanza cyiza kiri hano mu murenge wa Rubavu, haraguru gato cyane ya kaminuza ya UTB, muri metero nka 30 uvuye kuri kaburimbo. Ikibanza ni cyagucika, munsi y'ibitaro bya Ndengera, ni cyiza cyane, kiri no kugura amafaranga atari menshi. Miliyoni 32 batwara ubuso bungana gutyo. Urumva ko ari deal nziza cyane. Urabona ko harimo n'amabuye ushobora kuba waheraho uri kubaka. Iyi deal ntigucike, ni imari, ni imboneka rimwe, kandi ahantu ni heza cyane kuba wagura ikibanza ukawashyiramo inyubako yawe, cyangwa se ukawahubaka ama apartment, kubera ko hepfo gato muri metero nk'ijana ni kuri kaminuza, haraguru nko kuri metero 50 ni ku bitaro bya Ndengera. Imbere ni umuhanda principal wa kaburimbo uva mu byayo werekeza Rugerero. Urumva ko ari ibikorwa remezo bihagije bituma hano hantu hagira agaciro. Idero ntigucike, uduhamagare mu ba mbere. Ni Rubavu Buy & Sell.